Dios iz MNG Racing tima u sedlu Bane Vasić. Grlo broj 2, Count Roberto, takođe iz MNG Racing tima, 4 puta neporažen ove sezone, dolazi dakle iz Ergele MNG Racing Team. Grlo broj 3, Gilgamesh, najbolje grlo prošle sezone, dolazi iz Ergele Surčin. Grlo broj 4, Stereo Dancer, takođe iz Ergele Surčin, u sedlu će biti Kristijan Stokić. Grlo broj 5, Temptation, MNG Racing Team, u sedlu Ilja Moskov. Grlo broj 6, Karolina, Danila Cerovića, u sedlu Saša Glogovac. Nju trenira Anđelija Mihajlovski. Grlo broj 7, Torine iz Ergele Surčin, jedina osvajačica ženske krune u našoj, ženske triplkrune u našoj zemlji, Stevica Đurić u sedlu. Grlo broj 8, Kupido sa Nađem iz Ergele Bečej, pobednik trke Daewoo. Grlo broj 9, Gliser, pobednik derbija sa Sašom Trbojevićem. Grlo broj 10, Veron iz Ergele Dobnatica, Gabor Maronko. I grlo broj 11, pobednica Omica iz Ergele Karađorđevo, Željko Ilić u sedlu ove Omice, potomka Atlantika i Neve. Dakle, Count Roberto, Gilgamesh, najbolje grlo prošle sezone. Zatim ide Stereo Dancer, koji je izgubio pred dve nedelje trku u Bogatiću u mrtvoj trci protiv Arizone. Malo je nervozan Stereo Dancer pred probni galop. Temptation do sada je uvek tu kao Stereo Dancer, da li će mu to poći i ovoga puta za nogom. Grlo broj 6 je Karolina, pobednica trke Čukarica ove sezone. Torina, jedina osvajačica ženske triple krune kod nas. Kupido, pobednik revanš derbija trke Daewoo na 2400 metara. Gliser je pobedio u 78. jugoslovenskom galopskom derbiju, a inače je i njegov jahač pao u trci Daewoo. Ovo je već grlo Veron, treće plasirani u derbiju, kao i u trci Daewoo i 11 Nataša. Da oglasite sve što želite. 184 122. Oglasi Krov. U ovoj trci pobedilo grlo 98. godine Count Dios sa Gilgamesh prošle godine, dakle Count Dios sa Vasićem, Count Roberto sa Kurčićem, Gilgamesh sa Pajićem, Stereo Dancer, Stokić, Kristijan, Temptation, Moskov, Karolina, Saša Glogovac. Zatim Torina sa Đurićem, Kupido, Nađ, Gliser, Trbojević, Veron, Maronka i Nataša sa Željkom Ilićem u sedlu. Ovo je galopski spektakl, jedna od najjačih trka koje su se održale poslednjih 2 do 3 godine na Beogradskom trkalištu. Sva su grla u start mašini i trka je puštena. Ko će pobediti u ovom značajnom nadmetanju, ko će stati u rame uz rame sa legendama jugoslovenskog galopa. Trku su povela grla iz startnih mesta broj 1 i 2, to su Count Roberto i grlo Karolina. Odmah iza njih je Count Dios, zatim je Veron, a potom Gliser i Nataša, a tu su uskoro van kadrama, možda i ne, to su Kupido i Gilgamesh. Dakle, vodi sada Karolina, drugo mesto za Count Diosa, treći je Count Roberto, četvrti Gilgamesh. Torine ide s polja, odmah uz Glisera, zatim je Gilgamesh na 6. poziciji, Kupido pa Nataša. Count Dios vodi trku, Karolina odmah do njega, Count Roberto ide iznutra, Veron ide s polja, kao i Torina, odmah iznutra. Pored Verona je Gliser, pobednik derbija. Neki su smatrali da Trogoci imaju šta da traže u ovoj trci, prvenstveno zbog Altersje vihta, odnosno manjka tereta, kako je preračunato da Trogoci moraju nositi manje tereta od ostalih starijih grla. Count Roberto sada vodi trku, druga pozicija je za Count Diosa, treća je Karolina. Veron već dobija korbača od Gabora Maronke, koji verovatno pokuša da zabeleži svoju treću pobedu ove nedelje i ostvari hat-trick, ali nema šanse zato što s polje ide Gilgamesh. Gilgamesh sada izbija na 4. poziciju, otpada Verona, iznutra ide Gliser. Koliko on može da učini, koliko najbolji Trogodac, pobednik derbija, može da učini u ovoj trci, vodi lako i ubedljivo Count Roberto, drugo mesto za Count Diosa. Gilgamesh sada iznutra probija se na drugu poziciju, dakle otvoreno mu je bilo mesto uz barijeru i on je to iskoristio. Dušan Pajić pominje svog pulena da je vreme da se stigne Count Roberto. Vodi Count Roberto, druga pozicija za Gilgameša, treće mesto za Count Diosa, četvrta je Karolina. Inače 2 puta je Count Roberto tu kao Gilgameš ove sezone. Da li će mu to poći za rukom i treći put, vidjet ćemo. Count Roberto vodi, ali smanjuje prednost Gilgameš sa Duletom Pajićem. Dule Pajić udara korbača Gilgamešu dovoljno da smanji prednost na samo dužinu prednosti. Gilgameš se
nalazi sada na drugoj poziciji i prelazi u napad. Gilgameš napada Count Roberta pri ulasku u posljednju krivinu trke Carnex Cup Jugoslavije Grup 1 kategorije, izbija na čelnu poziciju, drugo mesto za Count Roberta. Gilgameš vodi trku, drugo mesto za Count Roberta, da li će izdržati ovaj ždrebac iz MNG Racing tima. Iznutra ide Count Dios, Karolina, tu je Stereo Dancer koji je galopirao 50 metara iza grupe konja, ali sjajan finiš ovog ždrebca. Stereo Dancer bio je svojevremeno pisan za Epson Derby, približava se svom štalskom drugu Gilgamešu, sjajan je to finiš Kristijana Stokića u sedlu Stereo Dancer, ali Gilgameš ostaje neuhvatljiv. Dušan Pajić osvaja drugi put za redom Kup Jugoslavije, drugo mesto za Stereo Dancera, treće za Temptationa, u samom cilju pretekao je četvrtoplasiranu Karolinu. Vidjet ćemo još jedan put posljednjih 50 metara ove sjajne trke. Gilgameš hita ka cilju, velika je prednost između njega i Stereo Dancera. Stereo Dancer dodaje, sinhronizovao je svoje disanje, ali prekasno da uhvati Gilgameša, ali ipak dovoljno da upotpuni dvostruki trijumf Ergele Surčin u trci Carnex Cup Jugoslavije. Treće mesto za Temptationa, četvrta Karolina, peti Count